Zdravo, dragi moji! Dobrodošli na naš YouTube kanal. U ovom videu donosimo vam drugu najavu za 14. epizodu serije Daleki grad, uzak šehir. Džihan se oporavlja u bolnici, ali situacija postaje sve komplikovanija. Kada Sadakat dolazi da ga posjeti, ostaje šokirana prizorom. Alija leži pored Džihana. Kasnije, Sadakat mu ozbiljno govori: "Nadala sam se da se to neće dogoditi." Džihan, zbunjen, pita: "Šta se neće dogoditi, majko?" Sadakat mu jasno poručuje da se nećeš vezati za bratovu ženu. Džihan ostaje zatečen njenim riječima, dok Sadakat nastavlja: "Ta žena nije prikladna ni za Borana, ni za tebe. Dođi k sebi." U međuvremenu, Džihan posmatra Aliju dok drži bebu i blago se smiješi. Alija nježno govori bebi: "Ljepotice iz Mardina." Ali kada doktor Ugur zatvori vrata ispred njega, Džihan osjeća ljubomoru. Alija ga direktno pita: "Jesi li ljubomoran?" Kasnije, Džihan se sastaje sa Mine u bolnici, gdje njihova rasprava otkriva sve više emocija. Mine mu ljutito govori: "Naša veza nikada nije bila ovakva." Džihan joj odgovara: "Uvijek je bila takva." Ali Mine dodaje: "Ne, nije bila, nije bilo Alije, sada postoji Alija." Međutim, Alija je pratila Džihana da vidi kome ide. Da li je čula njihov razgovor? Da li će se Džihan i ovog puta izvući? U isto vrijeme, Alija i doktor Ugur razgovaraju, a on joj otkriva ime koje je šokira: Azem. Mine sve to posmatra i vjerovatno će prenijeti Džihanu. Da li će Mine pokušati da ih razdvoji ili ih možda čak i spoji? Sa druge strane, Šahin, sav u bijesu i bolu, guši vrisak jastukom. Ubrzo se sastaje sa Džihanom i optužuje ga: "Ne mogu oprostiti ono što je učinila tvoja majka." Džihan mu uzvraća: "Ni ja ne mogu oprostiti što je tvoj otac učinio." U međuvremenu, Kaja gubi kontrolu zbog Zerin. Dolazi ispred vile, viče i razbija sve oko sebe. Šahin mu naređuje da ode, ali Kaja, pun bijesa, uzvraća: Spalit ću to vjenčanje." Sljedećeg dana, Zerin je na svom vjenčanju, ali ne želi da se uda. Njen pogled pun tuge jasno govori da voli Kaju. Kaja dolazi po nju, ali da li će uspjeti pobjeći zajedno? Ne propustite drugu najavu za 14. epizodu i saznajte kako će se stvari odvijati. Ako vam se dopao video, ne zaboravite da ga lajkujete, komentarišete i podijelite sa prijateljima. Pretplatite se na kanal i uključite zvonce kako biste prvi saznali sve novosti o seriji Daleki grad. Hvala vam na podršci i vidimo se u narednom videu.